Century Collection mizo channel ngai thatu zong te chibai le vek ule tuntruma chuan India le China in karbo ruak chungchang te Special Frontier Force te chungchang te le tu tenge an ni ti te kan ngai thla ho le don ani kan soi tak ma in ka video te tha iti ni chuan like kha min lo pek sak le la tin ka channel hi ilo la subscribe lo ni chuan subscribe button kha min lo me sak la video thara piang i mu theinan notification bell kha min lo on sak don nia international news and politics ziak tu city lalrin oma China in India avau thar le ta India in aram inches khatpo lo atum lo Indian Secret Special Force Tibetan ho an ngai mo tunlaya India le China in karbo ruak pengong TSO Ladakh region laya line of actual control la Asian ramlian pahni sipaite indo mai thaya anin ep ut rengna bo ruak chuan tumlok lem lova indo na sa jok a hrin chua mai chu expert ho te hlau ber anita kumin me thla atanga nimin thlengin bo ruak ti daina tur malak na ala hlo chamri zelani sino India ramri bo ruaka sipai chakna manga in ep na chu khovel mit fuk na ani me kani ramria duty brigade commander levela rampani sipai ho tu te chu bo ruak ti dai tumin in befo thin ma se omzia a omlova Indian External Affairs Minister ale Defense Minister levela te hian mai chana in biak na nei ni ma se khoihli nai la tur ang in tran chho ang mai in India le China in karbo ruak chuan re lam apan thei me ulo ani bere September ni khat khan Russia ram Moscow khopuya Indian Defense Minister Raksha Mantri Rajnath Singh le Chinese Defense Minister General Wei Feng te chuan Shanghai Corporation Organization meeting chu rem changa mangin ramri chung changa in biak na le boruak ti daina tura in biak na an neya chuta chuan Indian Defense Minister Rajnath Singh chuan chiang fek fokin Chinese Defense Minister General Wei Feng ne na chuan China sipai People Liberation Army te che dan dik tok lo rilfia in India chuan aram inches khat po lo atum chin mi lo ani ti in China chuan international ramri chu za turina phut ti a hrilani Defense Minister hi Indian Defense Secretary Ajay Kumar Indian Ambassador to Russia DB Venkatesh Varman le mipoimo dangte antela ani biak na mun hi Hotel Metropole Moscow ani hetianga anin biak nuwa China sarkar chanchin bu Global Times chuan editoriala hetiang hian aron ziak zuya China le India in kara indo na alo chuak ani chuan India chuan ne tu ni na tur chan anei lo economy le military a China chu achung nung jok ti an hre turani ti in hetianga China in India vau khana thu achak chu awang hian ramri chungchanga in biak na chuan ra thalu tuka chu ari lo ati theyang Indian Army Chief General Manoj Mukhut Narwani chuan boruak so san na lai le bial chu inrin ni khan ni chamin atloa Indian Army te inbuat saina en felpuin sipaitaril ru a fui tharani le biala Galwan Valley ya juni sompanga khan India le China sipaite chu anlo in hel nuai to ani kha India sipai som ni anthia liam engemo zat omin China ero in thi le liam zat an soidu lova US CIA report a ero PLA sipai som thum panga thi ve in an soi thung Indian Air Chief Marshal RKS Banduria point Indian Air Force te chu boruaka chemai thei turin anin pein inbuat sai na le operation nei tura an thato kem ti en fe in nilai ni kalta khan Eastern Air Command Center alo tlo to bok India chuan le Ladakh region chu atula che a vil turin a indo thlo na chuan vor ramdanga tanga sumtam taksenga aram mi puire theile kuddo te chan ai po a leikhol Sukhoi 30 MKI Jaguar le Mirage 2000 fighter jet engemo zat a choprup to a chumi ep tur che in Ladakh atanga kilometer za thum soma hla a China lampoin tunlaya a indo thona chuan vor US Lockheed Martin siam 5th generation fighter F-35 Enton le tluk phahia la ansoi J-20 fighter jet engemo zat chu India ramri naya a chop thek bok indo na a chuak thutani po in pengong lek marlama India le China sipai te hi anin khuai nuai masaberin arin om Pentagon
US เวนหิมนะมุนชวน US Congress เนนะการกัลตาโทเลนีคาน Annual Report Military and Security Development Involving People Republic of China 2020 ti China ramin aruk te a khovel mun sang sanga navy le military lama inbun nge atum dan an chuina le ataka lo lang mek an mu na an thelu ta chuta chuan Africa Khomwal puya Djibouti ya China chuan naval air le ground force sipai che na turin alo inbun nget to ani ati Pentagon report chuan Djibouti baka Thailand Singapore Indonesia UAE Kenya Seychelles Tanzania Angola Tajikistan rama military logistics center infrastructure facility adinani atibok Cambodia rama Kokong Island chu Chinese naval base turat chei ani ti thu thanga om fowa US poina ngai ven lea mase Cambodian Defense Minister General Ti Ban chuan chutiangin khoiram ma in Cambodia leilunga in chek na tura nei lowati kumin January le February thla khan Chinese sipai tam tham tak chuan Cambodian Royal Armed Force sang thum don chu indo nun chan an ron zir tira military truck motor lian zathum zet chu Cambodia an pe ti thu thanga oma mase an pek nilovin Cambodia ramin a leani anti US Secretary of State Mike Pompeo chuan Cambodia ramin ramdang sipai te in chek na tur mun an peloti asoi a riat chuan Cambodia chu afak le ani Reuters tanchin bu chuan China ramin India ne na an inri na lai te chu chei thata tum hle a chumi turin India Tibet China inri na chu US dollar thluk le ding on za somli paruk sengin a chei hnu me kati hetianga India ram ri hnai aron chei thara kongpui zau le lian pui le railway aron siam thar hian indo na lo chuak thut po ni se China tan chet vel atirem hle dona Frontier Security atan atrulin ral matonga che thatnan ram rivel atuai thar chho hle ani kalta ma ya Chinese Communist Party meeting chuan India le Tibet ram ri te Tibet Autonomous Region chu hun local tura ro rel na kalpui dan te thlir hovin President Xi Jinping malak na te an fak le ani si chuan Tibet Railway an siam te chu aturu buru hle ni in mita mutu ten an soibok NBC News le China ram chanchin bular Xinhua News point si chuan le Tibet Railway hi anziak na sa hle ani China chu tun din huna khovela ne vilama lian ber ani a Pakistan Sri Lanka le Myanmar naval base bun atuma hei hi India chuan adu lo hle nge ani hetianga tuipui lama hual khup anga om hi India tan a him lovani China chuan Indo-Pacific region hi thunun atum hle ni in angai theiani nuclear warhead po hun local tura aleta ti punatuma air defense space electronic warfare America chu tlukphak ngei tumin ain sangmar mek zelani Pentagon chuan US Congress chu China malak mek dan an hril fia to a tuna chuan kho chhaksa kei bak nei mu hil an lo ti fo China chu atho har mekin aram then om te chu South China Sea tuipui za asom kwa zet a hau du wang te in mei phut lup lupin a ha hum khum kuk to ani ber mai hi Pentagon report danin China chuan Indolong warship zathum somruk anei to a US warship nei mek zani somkwa pathum ale pela major surface combatants za somthum atela mase US chu technical thila ala phalovin US Navy phatur me chuan hun le kum alama mo hle ani US chuan aircraft carrier ringot po superton nuai khatanti indo thlo na somria ta tanga somkwa inkar phur thei som pakhata nei lain China chuan pahni chau ala neya tuna pahni dang chu novalong tu angin an tuk chop me kani China in heti taka kumsang ni somthum chawa khovel thunun atum na boruak hi turam el phak ani donin alang lo US President Donald Trump chuan China chu economic le military a an chak thar hle ti a mu in silai mutel lova indo na trade war info war technical war kalpuin tunla US le China in kar boruak hi a thalo hle ani tuna China tharui anti cha saklo chuan kumzabi som ni na hun laya Japan ramin khothang ram te thunun tuma indo na an chau chuak ang mai khan China hian kumsom ni pakhat na 21st century globalization khovela hian US ram te chu dowa bei a hre donin alang lovani kumzabi som ni liam ta khan khothang ram telal ram chu Japan ram chuan thil siam chua chakna mangin alo run to a
Indo pui pahnih na po kum somsari panga alo liam ta Japan ramin Indo pui pahnih na chu achau chuak angin China po hian Indo pui pathum na hi achau chuak ve lowang ti tunge soi theile kum zabi somni pakhat na chu Asia thil ti theina hun aron in her chuak meka Asia ram aparvul mek ani hi heti lai hian Japan ram chuan China ram chunga industry le company tam tak dinin economy le trade lama malak na chu Asian rama tele India le Bangladesh lama son lu atuma America ngei point hetiang hi atumani awangin China chuan economic lama athat pui pha lekin arin om India in Tibetan refugee mangtangkai tunlaya India le China in karbo ruak tilum tu berchu Pengong TSO Ladakh bialani a chuta India in sipai angdewa ralmatonga ada te chu Tibetan refugee mi le sa teni in TRT World le media sang-sangin anzia ka China chuan chung Tibetan ho te chu India chuan Special Frontier Force SFF ti in avua mi sang khata tanga sangthum in kar omin ansoi Guang Feng Director of Research Department China National Strategic Institute Tsinghua University chuan Global Times nena SFF anti te chu Allied Force an ni a Tibetan tlan che sarkar ven him tum tu teni in India chuan Indo na chua tak tak ma a malak na ti tura India siamani kumsang khazakwa somruka America CIA tele India ten tlangram hunsang takat setla tura andin ani a India chuan China en thatu tura aman ruwa an ni ati Hua Chunying Chinese Foreign Ministry thupuang tu chuan Special Frontier Force te chu Tibetan in lakran tum tu pol sipai an ni a hetianga ramdang mi sipaya chantir hi kando dalin kandu lawani ati Special Frontier Force chu tu tenge an ni le tu hnaya Pengong TSO in ti buaina khan India sipai an thi ti ani a he India sipai thi hi Tibetan SFF Commando Company Leader Nimat Tenzin Vikas ni in kumsom thum pathum zedrin om takin India ram tan alo thok to ani August ni somthum khan China Sipai People Liberation Army tenen anin ti buaina awanga thi ani bok India chuan SFF chu paramilitary force angin a enkol ti ani New Delhi chuan khovel riata SFF ho te hi Tibetan Sipai ti in asoi ngai lova Directorate of General of Security DGS nuaya Cabinet Secretariat enkol an ni a DGS le RO enkolin SFF hi a om ani kumsang khazakwa somnga pakhata Tibetan lalpa timayang an spiritual and government ruai tu Dalai Lama chu China ho tenen anin ti boya wangin India alo tlan chiat khan kumsang khazakwa somnga pakwa Tibetan ho te chu China thil ti dana lungoi lovin an helta a India riat puin ral tlan sarkar chu din anita ani kumsang khazakwa somruk pahnia China le India chu ramri wanga anin do khan Tibetan plachiwa China sipai chet vel dan en thatu atan Tibetan ho te hi India chuan alo mang tangkai dai to ani kumsang khazakwa somruk pahnia India Prime Minister Jawaharlal Nehru hun lain Tibetan ral tlan hi singriat om to in an soya kumsang khazakwa somruk pahni chuan Intelligence Bureau Director BN Mulik le America CIA te chuan Tibetan refugee atangin paramilitary program andina chung ho chu tlang sang le kham rang kara saza le sathar ang maya chetla theitu rangai tlang sang rama cheng Tibetan ho te chu an chorin an ruai chhotran ta a Special Frontier Force te chu tlang sang vot lutuk le cheng chevela China sipai te beile dodal chu an na turani Tibetan ral tlana tangin sang khajakwa somnga paruka chu si gangruk te chuan aru karala beina an kalpuya SFF man ruwa an nita ani chung Tibetan ral tlan te chu sang rukatanga sang sari zet omin TRT World chuan asoya Tibetan ho te hian China atangin zalen na an sualani CIA le India Army te chuan chung Tibetan ho te chu tharuk training an pe anga an zirber chu tlang rama che tlatna indona thil ti chiat ani SFF te hi Chakrata tlangram Uttarakhand state ta mun pui nein anin kulani atira chuan CIA teral thuam te naw M1 rifle le M1 submachine gun an pe a aru karala melma beina man ro tha in an thuam boka SFF te hi US Army Special Force Green Beret angchi in an che a
mel ma te chu nunglama tanga beichi an ni kumsang kha zakua somruk pathuma bien malik chuan tibetan ho te chu sipai angin ni na an ko lova an ho tu te po political leader an ti mai ani atira chuan SFF chu General Sijan Singh Uban 22nd Mountain Division Indo puina hunlai vela Euro ramalo chetla to thin chuan a en kola SFF chu establishment 22nd ti in an kowani sangkha zakwa somruk palia SFF chu India le China ram ria anda a mase China ral beilovin kumsang kha zakwa somsari pakhata chuan Pakistan sipai te an ma chon ta zo kani West Pakistan atanga East Pakistan chu independence asual khan India chuan Bangla sipai te tanpui turin le Pakistan Army beiturin atir lu tani sangkha zakwa somsari pakhata Sheikh Mujibur Rahman Awami League chuan in thana ne na achanga East Pakistan tuna Bangladesh ni ta hi alo pian phani December sangkha zakwa somsaria election an neya East Pakistan le West Pakistan a tual chung buaina alo oma heti lai hian Bengali ho ten Pakistan du lovin buaina achuaka in sam buai na chuakin India rama ral tlan tam tak an lo lu ta ani chung ral tlan ho chu Assam Tripura West Bengal le Mizoram an lo lu tani SFF te chuan China ni lova Pakistan an beita ka wangin CIA lam chuan an tran pui zom lova US chu Pakistan lam thop tu ani awang ani SFF te chuan M1 rifle ain Bulgarian rifle AK-47 an lo hum tran ta ani India chuan Pakistan nen Indo puan tak tak ma in Bengali sipai Mukti Bahini te Special Frontier Force te chu amang tangkai lea chung ho chuan Chittagong Hill Trek a October sangkha zakwa somsari pakhat vela an chena sa hle ani Mizo National Front MNF 10 India laka zalen na fam kim nei tura an beilai ni in Chittagong Hill Trek vela po heng paramilitary force pol pahni India thop tu te hi Mizo nam sipai te tan po chim om le lau om takan ni a Mizo Army then khat chuan Tibetan te chu Bhutan sipai ti te poin an soipol nok mai Tibetan sipai SFF te chuan Operation Eagle ti in Pakistan sipai te chu arem lai laya an bei chhota a SFF chu Tibetan political leader pathum ten kai hruain Indian Army pakhat Colonel Nuaya Ral andawani TRT World chuan ati December ni thum sangkha zakwa somsari pakhata meu chuan India in Pakistan do apuan meu chuan SFF te chuan Pakistan Navy le Army thil tam tak chu Chittagong Hill Trek vela anti cheto a Chittagong khopuya Pak Naval Base Phantoms of Chittagong ti in an lato ani Indo lo re chuan India chuan Tibetan sipai huai sen te chu an thei ngil zuya Army ang tak ni lo le paramilitary force mai an ni awang ni in an soya he Bangladesh liberate na hian Tibetan sipai somnga paruk thi in liam za somkua an omani India sipai SFF zinga telte chu choi moina fam kimpek an ni lain Tibetan SFF fa telte chu gallantry award pek ve an ni talova poisa fairo tlema zong pek an ni anti mase sangkha zakwa somsari a Indo Pakistan wara thi te chu chakrata siam sak an ni kum sangkha zakwa somsari nuwa SFF te Sikh Punjabi ho an hela Kalistan Ramdin an tum khan Golden Temple beina Operation Blue Star ate Kargil war sangkha zakwa somkwa pakwa ate ralma tonga an trang zuyani SFF a hian meichia an tela mase za nilovin Nepali Gurkhali meichia tepo an telani SFF a hian engza chiange om a hriat lova then khat chuan sing khat omin an soi August ni som thum sang ni som ni a pengong TSO muna Chinese sipai te ti hlum tak Nima Tenzin SFF kha kum som thum pathum zet India ramtan alo beito a tuitara Tibetan nu pakhat Langyami Namdol chuan Nima Tenzing Vikas thi thu le thana thu aron zia kani India le China hian Ladakh le Sikkim in kara ram riven ngai kilometer sang thum zanga zeta thui ram ri an neya line of actual control wangin ACRM lian pahni te hi anin bak kai trep zel thinani Sunday po khan Eastern le Buena tire turin Brigade Command levela darkarli in biak na chusula nei ani a
thotan ni thole ni le ni lai ni ya te dar ka ruk in biak na an lo nei to boka ma se ra tha ero ala chua lo August ni som ni pakwa atanga ni som thum chawa tangin India le China in kar bo ruak hi alum zual chhole ani hetianga India le China in kar boila in Pakistan chuan ram ria India hi loti buai atum ve boka Indian Chief of Defence Staff General Bipin Rawat chuan Pakistan chu natakawawin Pakistan in China ne na kanin kar har sat na om chu hlok na tel nan lo mang su se marlam ram ria buaina le har sat na alo siam chuan na takin tor na le chan na atokang ram ri lo pel hlek su se ti in asoyani ole tuntuma tan chuan kan du tok le photanga ka video min lo thlir sak tu te in zawa in lom thu ka hril chewa he ka channel hi min lo subscribe sak le like min lo pek sak turin ka som bok chewani ale peka ngai nom jok ron ti chua le kan tumanga in ria zel theina notification bell kha min lo on sak don nia hun man nuam vek ule